taiea e huama. A kākahu nei, ngā whakakai, ngā hau, ngā makau e te katoa. Me taiea kia Māori. Kaupapa knits. Sounds like kazoos. Kaupapa kazoos. Ko tāra Māori ko piupiu ko paunamu. E ko mā, tērā po he nui tērā. Ahakoa he mana nui tai ore tō era taonga. He whānui ake o tātou tāra, te tehi momo whakatairanga no ngā taurua mano mā aha, me? Pērei o tātou tūpuna, e rāranga ana, e tui ana, e whakarākai ana i a rātou anō ki te taiao. Ka taia hoki e tātou te retotanga o whakaro te mau. Nō reira, kia kaua tātou e āmine puka noa atu ki ngā trends, e patu rawa ana i a papa hei ngā matariki ko tahiro te rewa mai nei. He mea te haere, he mea no te haere. Hei aha tērā. E rite ai ki o tātou tūpuna, e whakatōmeri te haere whakamua. Kia ora marika e te ao hei ngā matariki ko tahi mano te whē tuki mai nei. Ka komo kākahu ana me taipari whakarewa wako o tātou tāra ki o tātou ahurea, te ahurei, ngā whakapapa me ngā pūrākau no hoki. He parai ki te nā tetehi e takoa, he pēke tino nā tetehi pakihi ki te kāinga, he tia te kaupapa ki runga kākahu hoko. Waihoki ko te mūtunga mai nei o whakanako Māori, tūkuna tō tāra Māori ki te ao. Mā pūeru matahi apo, mā pūeru mata pōpore, mā pūeru Māori rawa rānei. Me whakapuaki e o tātou tāra, tae ana te Māori. Ai marika, tapa hi ana.